fixeron a mesa como lle pedimos de todos. Non, se ti pedindo Lolita, se veía que se puxa a boca un curso. Oi, que carallo, cando xa aburresme. Bueno, xa verás, onde ponemos un resto? Yo lo tengo na relación. Na Gloria vai estar así. Eses non van no seu. Nunca les ha sido, tío Ernesto. Cando que me que es mala xente. Verá, doña Anunciación. Ernesto era o noso tío co que queremos falar para que nos arranxe un par de temas. Morreu neste cuarto en trágicas circunstancias. Enterramos 3 meses. De repente. Que va, 2 días de dolor. Morreu aquí, sí. Morreu. Fodendo cun home. Un fulano. Era un rapaz de Santa Coma. Pensaba que era un vividor. Resulta que era un... Oye, non nos pode escoitar. Non. Maricales os que van practicando a sodomistía esa por aí. Así acabou. Foi un ataque ao corazón. Unha cousa xenética desas. Podía llegar en calquera sitio. O Jonathan non tivo nada que ver. Ai, carallo, como lle sabes o nome ao fulano? Pois sí, despois de interrupción nos amigos no Facebook. Algún problema? Nada, non dices nada. No hay problema ninguno. Puedo contactar con cualquier alma, da igual, en la manera que muera, siempre y cuando se encuentre en el plano astral. Ah, sí. Seguro que no plano ese está. Verá, o noso tío era un home moi bo. E tamén un xenio nos negocios. Se non fora por el, non tería o coche o Aldi ese. O Audi merquei no eu, Cos cartos de herdanza. Bueno, a ver... Anunciación, Anunciación, como hai que facer? Comezamos. cuando ustedes quieran. Yo ya os tengo los chakras preparados y mi mente astral abierta para contactar con el difunto. Percibo mucha actividad en este hotel. É temporada. Es un sitio enérgicamente muy fuerte. O que os, que o que sexa, a ver, como facemos? Iso hai que sentar ou te veis? Sí, sí, sentémonos. Usted aquí y usted en esta otra cadera. Foi. A cona, os cartos. Xa esquecía os cartos. Aí van, 1.600 euros como acordamos. O que che gusta gastar, Calarás, era isto non había que arranxar o tema. Se me fixeras caso. Uy, mira, non estaba a ver, en estos una, problemas, Sí, a ver, Dale, qué rosco. Bueno, ahora todo está en orden. Podemos comenzar. Unámonos las manos. Que mosca perturbar o meu descanso. Que honesto. Ernesto, non, eu son Paco da Conexa. Pero a verdade que creo que anda por aí. Vou ver. Ernesto! Ernesto! Onde andas, Ernesto? Aquí. Pois baixa, home, que hai unha xente que quere falar contigo. Vou. Di que baixa, home. Hola. Ernesto. Anda. Pero si son os meus sobrinos favoritos. Pois é, porque somos os únicos. E vos por aquí vides de visita ou... Ai, que Ernesto. Botamos de tanto en falta, tiñamos tantas ganas de falar contigo. Moito, sí. Sempre fuches tan bon, sempre te portaches tan ben con nós. Sempre fuches tan generoso sodomista. O que? Que te fixamos unha misa. Mariconita. Pois por mí como se non a fixerades, non habería problema. Os mortos se vesen en Mateo. Que non me acabo de creer que viñera de só de visita. A ver que nos coñecemos. Que queredes? A ver, tío Ernesto, eu
Non quería interrumpir o teu sacrosanto descanso. Pero aquí esta pensa que hai un asunto que non deixaches pechado e nos trae un pouco de casa. A casa. A casa, sí. Que lle pasa? Quedara para vos, non? Era dos vosos avós, era de xustiza que quedarades con ela. Sí. É o caso que non sabemos moi ben que facer con ela. Verás, eu teño o meu loft no Milladoiro, aí montado con todos os aparellos. Home, nenos, can, gato, periquito, con todo. Aquí o Canducho vive como a Dios na casa de súa sogra. A ver, a verdad que ninguno dos dos é queríamos pasar con ela algo productivo, pois para non ter, sabe? Productivo, si que queres tirar. Tirar a casa dos meus A pais. ver, que dito así se veña unha barbaridade. É o que quero aproveitar que a finca grande para desenvolver un proxecto inmobiliario innovador e moi rentable. Quere facer chalés. En que chalés? Con placas solares. E tirar a casa. En verdade, Candunchiño, que brutiño eres. A ver, é que se tiramos a casa coñen dos chales máis. Que queres que che diga, Canduncho, que por enriba do meu cadáver? Agora, verdad, Mira que chagreo, É que por encima do meu cadáver vas a tirar a casa. Eso... Mira, sabes que che digo? Que vas a ir á merda e non tires a casa. Ernesto. Ves como tiña o rato? No, sí, mal dicho. E agarda, contalle a túa idea. Logo, ti que queres facer, Lourditas? Ai, tío Ernesto, eu quero facer un complexo turístico vacacional de primeirísimo nivel. Unha casa de turismo rural. Un rural resort, que cousa de con roteiros en cabalo, baixadas en kayak. En calla, polo rego de merda. Pois paga mal. Outra vaca no millo. Mira que sodes ben parvos os dous, Pois seguro que tiña moito éxito, Si vai ter, vai. É cousa de poñela ben bonita. E con que cartos pensas poñela ben bonita, Lourditas? Cos de Europa. Pedimos cartos ao Federes e xa está. Pero que Europa xa non solta un cabo. Non está en crise. E se hai crise, quen gona te compra a ti os chalés? Miña nai, ter sobrinhos para isto. Sodes ben parvos os dous, En realidade, seguides como sempre. Mira, Canducho, sabes que che digo? Que vas a tirar a casa dos meus pais polo carallo arriba, vale? E ti, Lourditas, vaite esquecendo desa loucura que tirar os cartos, porque nin pasa o camiño de Santiago por ali, nin hostias. Así que vades os dous moito a tomar polo... Pois é unha pena, Porque ia quedar tan bonita. Poderíamos facer descontos a xente con poderes e así. Home, ben visto, eso do complexo vacacional pode ter certa saída. A suite estaría sempre disponible, con champán e todo. Sabes que che digo, Lourditas, que non me desagrada a idea do rural resort, justamente. Ainda que seguro que na promoción de chalés se podía facer un certo desconto a personas especiales. Podían pagar a metade en vez. Canduchiño, eso non pinta nada mal. Pero a idea de Lourditas pareceme máis xeitosa. E si a ser a casa dos meus pais. Quen di pagar a metade en vez e deixar un chale de balde. Tampouco me levaba tan ben cos meus pais. Naquela casa teño pasado moi malos momentos. Moi malos recordos. E morotes Canducho. Vos cho por esbornar así a meiga. Me di un. Non estamos falando de Ernesto. Si, eu son Ernesto. Desde logo que morotes. Que resultar así a señora. A ver, morro terás ti, que pensabas que por traer aquí a curma da túa cuñada e a ser coa túa. A ver, algo de familia política te somos, pero poderes sí que tengo. Digo, ten a medio, porque eu son Ernesto. Cara, que vas a tratar con Quería sacar un chalet, aproveitada. Que falta de respeto. Como tío voso que son, pídovos que vos calmedes, que estades a ser moi violentos. Deixa de fin siga a humillación. Que son Evaristo. Ernesto, que non se quera saber o nome. Mira, sabedes que vos digo? Que eu son o vosso tío Ernesto. E vades a ir á merda os dous. E polos poderes especiais que me otorgan ter poseída a gran media unha anunciación, vou vos deserdar. O que? Non pode estar. Non ves que Ernesto xa está morto.
Ahora mismo vou a facer un testamento post-mortem. Anunciación, colle boli. Deixa de facer paripé, anunciación, que non cola. Eso, non, es que nin se entende, nin ten validade legal, nin A nada. ver, Pero, ahora mismo vou a chamar a un notario. Anunciación, chama a un notario. Sarandonga, hola, soy don Amadeo Rivas de Regueiro e López Freire, notario con número de colexiado 2531R. Un placer. Vexo por aquí un testamento post-mortem. A ver, que eu, Ernesto Saavedra López, con DNI 21147785T, en plena posesión das miñas facultades defuntas, deixo todos os meus bens e activos económicos á excelentísima dona Anunciación Rama Carrizo, con DNI 23488559V, para que así conste, asigno este testamento post-morte en Teo a 25 de junio de 2017. Dou fe. Bueno, y luego, ¿cómo fue la cosa por aquí? Anda. Pero si Ernesto me dejó todo a mí. si la cola. Bueno, pues yo creo que aquí ahora ya no os tengo nada que hacer. Muchas gracias por todo. Eso non é legal, por supuesto, non é legal. No, non é nada legal, non. Pero, cando che vai a documento con todo? Que pasa? É que non entendo nada. Bueno, venga, un placer, ¿eh? Aburre, Carlos, aburre. Anunciación, ya, ¿qué quieres que va? Anunciación. Ainda vai matar.